6 Sidula Puthak Elvin Terona Hinpen APJL Siamai Phu IAS retire Jai Kathar Phan Lamvoi Kipipon Tangti ang tonalam the kilong ponji aphan phirangkia thengno Elvin Terona Hinpen alam the penle Arjupon Xinang News Desk Report Public TV Karbi Anglong Six schedule alam kipon ningkan potrok rara along kipon lamang so ma isia motif pen kipon lang na laso posi kupia motif kiduma halabang insai pakaleji an soni alam kamatha pen sineli rara thingnu nilihin benta ison soni alam paklang dunang po pinili ko mata. Hinilang isi alam abangke six schedule engtang pi six schedule anverlo itum ke lasi six schedule abang li otpe menang po six schedule along si tumalo power do erlo inglong aso kiring je power andak do erlo inglong aso ka develop na je power andak do erlo ilong le phelang pencing lo kacerai kom na je aja kawan dak do erlo apot si six schedule abangke ili otim na po lalu Islam rong long pon so ni alam pon abangke kal biang long ke panchayat ke lage banane an panchayat se ke wan lo tang te six schedule ka phuglo apot si non article 280 pen Ladakh Council atum article 80 125 constitutional along amendment along kape do ponji po bangke la bangke six schedule ka phuglo la soni alam si wrong po an mane ba yo si political ambition do pen isa issue pinchong pen wrong gedam pen rara pan ki thandam ame thang political le pan election ki thur pe chepe hai je pan hala bangke ka do political party to claim po मिली कांग्रेस फंडानी ओइराम दे एपीएसएलसी फंडानी ओइराम दे बीजेपी फंडानी ओइराम दे रारा थेंगनो के प्रेग्जाम इशू पेन दामपो लापेन के रारा फंका पिक्रो ये फाने क्लेम पो सेता अलंग तुम रारा लोंग के दाम पेन रारा तुम akimanga son katik kuk kita je panke alani tum kama khasi kimi laso posenili yeson son dia lang clearly wide up penili kanding je nili ninga laso posenili hala resource person hisab ta nili gitu do kiche siri tum ka chini na ye ke six schedule alam ke pini lege che than ko kali six schedule a debate ki thenne ke 1969 non kali unknown ilitum la six schedule a debate pen ilitum karbi khe phan ko son si ilitum phan a effect doma hala so lama bang ilitum a effect pa kanai 1969 anengkan article 244A kapang dakching dapat article 244A ke parliament pensipulo lagale six schedule area do ana phangi bira petpo amatri 19 go kene Assam Reorganization Act 1969 along hulo damase to ponderlo garo khasi jaintia lapen karbi pen di masa la six schedule area anke article 244A along paduna apot si kachikrosar ke Garo Hills Giant Hills Khasi Hills ada kachikrosar lo apot si ada tumpan ke garjuna ya kam se velo bude kar bianglong pen en hills apon ke arjuna kokala suhur nangtum council pen
lamrai nang tu nang pinanji nang tu six schedule long sidu bom jelang mate article 244A long nang tu poma वो अर्जुना को अगली में बांके इलेक्शन बताई तीन ता लद्दाख के APSL सीटू हाइडुंडे कार्बी आंगलोंग पेनिनसुला के कांग्रेस के उसे हाइड थी अपोर रात में वार डिक्चिनी ने दलो लालोसन सोनिया बांके निंकान कैप एरलो 1962 पेन के 1969 बा 1970 के हलासु काउंसिल इलेक्शन पावे Council election have pin pensi council suli bom without election amar rat tum a opinion sini nederlo lalu sidul tongkan ilang mate autonomous state under article 244A long dudun poma labang so aning ke hang mang sini nederlo lasi sini nederlo posa nang tu council hinia long nang tu special session si hangra nang tu le nijeno two-third majority nang tu nijeno je article 244A long nang tu dudu jema masih situ long si nang tu dudu jema lasi haflong along resolution en lo lakar biang long NC Salidar an haflong along cetong lo Mahendra Mohan Chaudhary dulo B Bhagawati dulo Soto Singh Teron dulo JB Hakjer Soy Terang Sarongpi Sarbe Deputy Chairman lahai dulu hadak itu hadak Assam Alidar atu Chief Minister atu assurance below they also assured that powers both legislative and executive on the basis of Ashoka Mehta recommendations would be given to the district councils remaining within Assam so that rapid development of hill area is made possible. Lahelo lah long la baso a meeting tarik home February 1970 3rd February 1970 apos ya la pudulo je tarik engkoi February 1970 di long special session ke duya long ke natum nitum ke Assam along Ashoka Mehta recommendation ateng sin tum ke kroipo punang tum resolution non Ashoka Mehta recommendation pilo Ashoka Mehta recommendation ke six schedule original six schedule aputha paragraph 6 subparagraph 2 ajakong pe state ajakong ta nang tuma phan nang pipon ko hala hello Ashoka Mehta recommendation an 62 se naima autonomous state se naima puke 1969-70 hello a debate ke then nelo Karbi Anglong Peninsula ke hala maso a debate lo six schedule antami ilike six schedule alo si ili rengpo apu tak itu apaan state pen power nang pitu po apot ili ke six schedule tamilo pu a decision ender an itu mah decision chok ceder lo pu realize ke 1972 ate 1970 June ciklo amat si ili tu apaan paragraph 6 subparagraph 2 pen power nah pilo agriculture ta veterinary to ke hal su chiwa anseta schematic transfer cha department transfer gali and transfer gali entrustment bulotang te ili tu apaan ka santin a employee ta bang a dorma chipi ta bang a poisa ta bang amuni ta bang le ili tuma bang ke kam lang pidu na bo lahen lo halan se na picho la bang ke legislative power ke isi na pipe amase itu phana chubei tang lo buke 1972 ningkan si pamphlet isi patlang lo soto sing teron tu apo sine tu ke
handbrake nang pu itu mah coba pot nang tanglo pot handbrake nang jiwek ke miju khasiat tum panda netum karbiatum helo halatum pan anso se kapapi backward apo netum pasina pinangi ke an handbrake halatum pan pitang lo netum pan pinang bo puke 1972 pensi realization dulu itum chok ceder lo pulo six schedule ki deng dum chok ceder lo pulo ama 1972 pen ke handbrake ke hang uwe ta namong lo non handbrake ka hang lok si 52 years lo karbiatum ala 52 years ke six schedule ke itum pan irai un elo pot handbrake nang po pusi 52 years lake uwe hini lo athe uwe isi ke nekani kora po pusi kisa an uwe hini lo uwe hini ra tum chi song lo handbrake nang po pusi la song bong bang haru ko an lo nek thi de thier lo bang suri ko an lo ne a hemerit vir er lo bang suri ko an lo ne case po er lo jail jang er lo six schedule ke dorde ne tum ke handbrake nang vek popu rada tum kachi song an ningkan hokkep rahini kachi song la kachi song an along sita kathara sanghu ke witness lo athala like 1970 France ala like bi eta pasal lo apos ala like witness lo non 1969 pen non 2024 an bal ale pupe sita ala li politics dengan sundun ke lada 2019 lo malam 2016 le 17 lo ne alo malam 2016 bon court ki doge 2011 apart MOS ki doge MS standard se lang liwa hala anke no hok ta record ave lang ni six schedule si li se don du nahi pu record ave handbrake se na ji po record ave public ka phan ke pang nu ma se pang nu ni kal bia ke phan ke pang nu ma si ali pang nu ni no hok ta record ave anon si alang lina pimira eli ke six schedule nahi athe handbrake hang chok chen nang tum six schedule ka pakhu ke handbrake hang ali no la si six schedule ke un elo pusi hile ta on six schedule pen chot ke un elo pusi ratta mass movement ka chi song ningkan phokem rahini ka chi song chop je pu pini pu ko bangke la bangke rat tum chi chak chi le athe bangkola na sacrifice lo ne tum sacrifice lo ACS first class pass pakka claim lo la so farma six schedule ke itu pen irayun elo apot ili pini ani ke ili thor pang nang pu pusi ka sacrifice life ka sacrifice lo nile tum ke life sacrifice lo ala 52 years of sacrifice apan lason si aman pipe ardi pipe ingnek ichoy rong bangke la bangke kan biang longaran cicak tidak naik lagi lalu esok lasi six schedule ke kicok cia bangke si dibet po nili pan pulo ibang tu nolong nangpu pipo si kathar sang hupan bahdi to chomra six schedule si dibet sonte rada tu kladak po nili pulo drama bang nili claim itu te kachi picking bang claim na ta drama bang claim itu te non nili tumba hini to chompen chi debate lo dang te nakang sai dia tu gumal chok punang pudu dia tu malo chok che punang pudu dia tu malo itu mah rada susi conscious person te nangar jujel lo nongke chok che mana ju ame thang si kitab jelang si
adhara mukhalang si ni je po hala da kang sai je lang lo anang kang sai du ji siksidul chok ma chok chema pu na kang sai du ji a qualify da tu non compete kal biang bong malo na kang sai du po apo sila bangke drama son hangju to pologe la son drama bang li hari la sini li chini lo siksidul lam rong pon lo po la so lam bangke Cingwai pakana ia po si siam handiri pulo. Halak siksidul ke tek nene tu patang tak. Nil tu bah ni lam ni je po. Sok jenang pang sai tu na. Ana meeting hang lo. Tadi krep li cikluan kresi 2021. Hula dake ex Supreme Court ex Chief Justice Gogoi pandahang lo. Hula dake alang tu ot pondong titia kitab ot pondong titi Vijay Hansaria kita ot pondong tim tu tu Vijay Hansaria pantahang wang ka wang lo lengai lapen ke Assam government penta nang chi defense tu dia dim tu yemane ya yemane pusi Attorney General Assam government tu hala pantahang lo High Court judge pantahang lo duel lo hala tu mana yang saya untuk lo ke jok je. Apa sih neli kathar sahulong tu dalam lo. Ahem si dam lo. Amari dam de pupune dam lo. Pugali lo. Rada interest of farman. Ili tu langsung meeting long dun sekali. Nili tu po, nali dalam ni je po. Ia tu kicok je nak sai tu memang tu. Siksidul lam ni thalang. Alang li parti lang sini je ro. Nang li la BJP long dun ke nali pok aparman lo bo. Langsung si alang li bangke nang parjang dun poi. Alang tu dek. Laso posi ka resolve ji a chance ki piu tala li resolve tu ke. Lasi detail ni dam tu tenon ke. Detail dam tu te di bang ke. Dang sai du bang ave. Non uwe kimi tu phan neli ke hala tu phan ka churu. Neli tu movement 1984-85 basi ke cheng. Seta SDC 1986 je sang. Anil itu lamang so movement ki claim pen chithong dut I pran chithong dut I kai chithong dut I keria chithong dut pen ki claim. Rat ni tum long na tu dun jo pang thang du sini ka chi song. Athe siksidul aja kong ke hala so chithan elo ni tu la pen ki tu chai elo. Pupen. Nilai tum laki klaim ke dam kapicun un ke beleng lo. Sita nilai tum bor ilo. Ikai si thong lo. Ikeriar si thong lo. Sacrifice lo. Lason thot si laden penang parja abdun lo. Yupide satum latum risim tang od lo. Bihari apanta ablo. Penang Nepali tu pun tak up lo, kacesong akhirnya tangrak lo, army benci up lo, polis benci up lo, akhirnya tangrak lo. Hala tu penang angke polo lo tu tak, angke polo lo tu tak. Asal tak orang le ro, ahut movement kapisang nanti orang le ro. Allah. Rata na undun de rata sumtu red apa sekadu we fanta masana ko lasi hala so bang aku pe sana ko ala ka pasang hutsi ratu klem nak pura siksidul arlu kitab jakong kitab makam ta klem pon mon ko la pesa jakong ti bom siksidul pini a siksidul chehra pen 1986 a chehra ke prek piglo logi arje prek piglo aja kong arje prek piglo nire tu hurge poisa ke long si
nengkan isi pen 36 crore 40 crore an wen utte council a budget baru pesi non ke 1000 crore pena tha lasi se prek biglo ala ha ka se prek ke rat ka chi song pensi palong lo la pen rat ka pesong pensi itu ma puru bang pangchulo jakong bang pangchulo siksidul ya kong pangchulo seta siksidul inherent e bahag a weakness do inherent a weakness a potsi siksidul ka ke kam sulu le ala siksidul kam sulu le ke ni yang peklang la dak la ni li lege tu gali lage court along ki judicial review batai psi do elo इसी के एडविन सोंग बारे वर्सेस स्टेट ऑफ असम a case dei labang ke 1966 1964 pe lo case asuli 1966 ke right isi abang ke Tarima Kanta Das versus Karbi Anglong District Council lage 1989 na case kitho abang ke Udaldas Panika Prahlad Chandra Das versus Karbi Anglong District Council lake 1990 a case Isia Bangke District Council of United Khasi and Jaintia Hills versus Sitimon Savian Labangke 1971 a case Lasi Lakit Hong Plea Hilo Judicial Review gitu Dia siksidul a weakness ko dang ma ke laki clear case pensi naki expose lo Edwinson bare versus State of Assam along pelo ko hada ke puo bangke Autonomous Council ke District Council ke plak jago statement wala bangke ding pet un ba akapreka area Pontura Pichitun Amen Larun Lahi lo jakong Alahai jakong ke Lake state long sido Governor atum State government atum Lahai kan claim lo pelutang te Lake parliament long tak konti ni Lasi Lamang so case pensi Itu ba weakness yang tan lo Je 6 schedule a district bangke Governor ning hanglo plo tang than pe do no son bukajan ye bang so ong nak lo po than pe do an bang than mo son chuneng dai le tung ka do chini lo kan te tribal belt and block pusonit police sting na tu rong phis ke ra pho pan ke la da ke tribal atum aphan non tribal atum ong nak lo pot tribal belt pen ke la tum pan ke than pe bu than pe kan teได้ตัวลงรัดวางบอมได้ละโซเอเรียแกบางสมองนักโลปอดละแกการเบียงลงเป็นฐานปนเป็ดพวกบางฐานเป็ดอุ้งเย็นเดมันพิษแรงเลยดีกว่าละเสียสิดูก็จะโดนได้ดังเลยละดักละโซก็จะได้ยี่ตัวจะคงเลยละดักตารีมากันตาดัสเป็นอุดรดัสลองไปเลยกูดักให้ปัวบางแกนางตุ้มบางพันพลูเลยอาทิตย์ลงเล่นหนังตัวมาลงมาไปลงเล่แค่ article 294 295ลงสิตกแอนโลอะไรกินหลอกตุ้มดากิดูฮูดสิหนังตัวมาลิกฮัลตุ้มสิลงเล่เพลังแค่จะไปให้ผู้กินได้มาพูดหนังตัวพันธุ์พิธีการกี่ state government มาสิพิธีการอาพอสิ state ลงสิจะกองดูหนังตัวพันธุ์แค่ปีมาลายสอนทอมอาฟังสอนหนังตัวพันธุ์นั่นปีหลายเรื่องหนังตัวตกอ่างอะไรกันเลยพี่มาก็ตกอ่างหลานเวจีแล้วก็ซิติมอนซาเวียนอลงสิแล้วส่วนก็เลยพลาดกุลนักตุ้มพันแกพี่มาสิกชิดูลงกิตอกเราบอกว่าลำเทเป็นนักปาร์กอ่างเพลงของกันเลยแล้วสิตุ้มลงเล่เพลังไอจะกองตาฟุ้งลงเล่ส่วนท้องเวallotment use setting apart so thong vera ja kong kelo even revenue na la tum thilong pola da constitution long lang te na tum thilong ji
na tu nak teknologi je revenue collection ta para nerkia power to assess and collect revenue in respect of such land in accordance with the principles for the time being followed by the government of the state in assessing lands for the purpose of land revenue in the state generally. Opposite itu pan patah lang api itu settlement tu, bang pan settlement tu aja kerong. Kipudung ke itu settlement lo. Seta ini tu pan lah so power api beda report. Pada lahai kes long si pulau, udal dah sekes long senang pulau. Unang tu pan settlement apa orang pipe, puke udal das pandikar prolar long si, lah so kes long si judicial review, rail lam rail. Oh, lahai lo lam rail. Allah so lam rail pan challenge lagi tu Supreme Court am nampak. Kita non market lahai lo lam rail. Nang tu settlement apa war nang tu mafe. Dak lah si lam rail pilo. Lasi nang itu lang tame, ili tu apan, nang itu patah lang oleh silang. Patah lang itu deng lo, pelotang te patah lang pesi kita, purinon. Nang itu hal long lena piden ma lisa hisap con ma, ningkan isi pan con ma. Periodik patah pelotang te, settlement kali lada. Ningkan krepo. Nang pala solong lenang pike, lana tarik day. Settlement api day. Ala pata bangke khajana nang kiru iji aparman revenue collection fan hai. Hala bangso aproman control lo. Nang lalu kini asidu lo tanah lu. Sudah ada top ang lo. Government ani hang lo bangke ceponder ko. Nasi itu ke pata ta apatah kan dengan lo, saya tak apatah bagi dipuri. Kita patah lo masih nak tahu tu ang lo. Nang pan ke ningkan si beli, lah ningkan si beli nang pi patah lo ke nang jok hotai jok talong ni. Ningkan krep ho bang ke to bang, pan nang jor long. Ang saya tak validity ke lah ningkan krep ho lo. Hala kita mau bang, nang lo nang kita mau bang. Mun government lo nang renew tu nang po. Renew ni perlu tengah salong liam bangke lah, salong liam bangke government mat faham pitu lu. Lasi itu ke save kali. Itu lo boleh fair save kali. Pindah ke Hindu dak a government bang perlu tengah te. Itu lo boleh muka patah bang nang cancel bila bang fan pitu lap tu. Itu save kali. Itu district save kali bukan liang fan lo mati. Lahir $60 pen kasih sakit. Sonthomo bagai jar le claim isa da governor na chekro du dete jar ta claim ni da sineli patumi ani si hala talk salong neli non ke repeat pelo talk salong neli pina ta claim ni pi potsi itum governor aphan power pi wera as constituent assembly pa power pi non neli repeat pelo la landa mi tum telo lasi ini tu aphan la puna la rule book lo tala so setok rule book lo tala mat setok lo 73 clause 3 a no bill shall be introduced in the autonomous council without the prior approval of the governor ka introduce ya phananta ene ke democratic hawar ke assembly punon ine punon nakar bill dang house long upon you upon ke nang leave of the house enji lan say 1/4 ba bang koi nang chido nahi basada bang ke nang chido ni sida a rule si chido lo hala so thing si leave of the house and si bill mu introduce tono itum ke la claim long le itum ke no bill shall be introduced in the autonomous council without a prior approval kilong pa prang prior approval kilong pa prang governor pen approval long pa prang prete house long lam na ponong le ain ka sila lam na ponong le copies of all official and private members bill shall be sent to the governor through the deputy commissioner sufficiently in advance at least before publication of the gazette and no bill shall be published in the gazette
until the permission of the governor to such publication has been obtained. Lasi governor atum na chikroy dun de tikke. Chobuli lagi. Lasi nili example pilon si workshop long ta. Non hilo itu makin men neya porlo. Double engine kali, triple engine government. Data BJP, state BJP, center BJP. Ini tu masih CM pen, ini tu chief minister, chief mapping. Kita main bill muka dak nilai tu kasi mar pen kilo. Pulonang land alienation, land transfer bill. Akin ang sort bill lagi. Ningkan thong sila. Biko. Not a permission of people. Karbi Anglong election rules. Voter list kasi marja rules. Lu elo, dengan thom lo. Not a permission of people. House along bill ke pon pe kado be so rule ke mi. Conduct of rules bill. La tanota na people. Tangkang pile Japan rong rubolong TVDC Traditional Village Development Council that's a bill negan thom philo ta nonda na people ake men ne apor hu kachikroi un ne na ya apor hu anta bana khang pring lang pulo tang te pina josi data opposition de pulo itung gala si siksidul pen ke ching thun elo rara phan ki thana bang paju me vere ma rara bang pithor pa sita akama la puli ki chuni gali akim piching ne lo ar itu long ke chedanji posita pogen bilang salo ke judicial review batai clear lo siksidul aja kong ke kom ha jum ha nang tumla pen ke chong e pu rai nang ipi judicial review court pen supreme court pen patai clear lasi lahai eng sai fc nile tum claim seta ile tumba bangke north east siksidul chokchema henpregma siksidul ma dot ase bong sela kita tang ning kan phokke bra hindi ke itu resolve ana po ang kita tang kan phokke bra hindi claim nak lo resolve te lasi non ke kacewai na ya po kali lo nekan phokke bra hindi ke ili hempre alam lok se ili apor se bidam election batai tin hempre alam nekan phokke bra hindi kita tang nekan phokke bra hindi ke bang adu bandim ke Nagaland punon Meghalaya punon Mizoram punon hempre ki ha alam ma than telu than jok pro lo bang ke development alam loglu nekan phokke bra hindi koson se IAS ka pimanji ma koson se doctor engineer pimanji ma di somar tumpa koson se rong asor ka chitul puma la son lok se nekan phokke bra hindi ke bang ke kame ili ke hempre alam ka than ta judunela siksidal chok ma chok chema alamanta nekan phokke bra hindi ri chok nela si rong pon thamre nang ni kiluara ke chini nelo na hadak soy dam roi po ni dam roi po kilora ke chok lo ne chok chelo ne bana chini nunde aseta pa ke o sar sini ke lo pora hok lo pusi bang matha lasi nora bang ke akimi amun ben ka parcham na ya por ke nangale na le EPS lo si lo kitu educator o somara tu ke claim hidune lo nilike kachira do si kantung lo aseta hala tum ta duklim chokche lange pon chok sete lo por chok che sita dunvret popuke hala tum ta kamathai chok che lagi hala tum ta alam hala tum ta nije hai na po punyo ni ke sisidul phan eng chap hai na ko lahele tu weakness pen ko solo ile overcome po hala so bang alam tum ta kan nije le ya por lo lasi nyeli isi dulang isia video na pegang na to nale tu lo so video do la so video ba na tu
pondetame atun ne ne so video lama kali ha kali isi video lang hai ensils alang ensils yang je tampon alang li artikel akhirnya tu itia putha panchayat rasa putha lalu isi alam thebang ke nili na tu pan peklang ibu ningha como me llamo dale tu balong tu su video lah solo video lah কনস্টিটিউশন মতে এতিয়া মানুহবিলাকে কৈছে যে পঞ্চায়ত এইটো প্লেইন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পঞ্চায়ত ইয়াত নাথাকিলে গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ড PNRD পৰা নাপাব বুলি কৈছে কিন্তু এইটো সঁচা কথা নহয় আমি যদি আমাৰ ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিলে যদি ৰাজি নাইচখৰ যিমান আছে ৰাজি নাইচখৰ লিষ্ট যদি গভৰ্ণমেণ্টলৈ পঠায় ৰিজলিউশ্যন ল'ব লাগিব যে ৰাজি নাইচখৰটো আমাৰ পঞ্চায়ত বুলি ৰিজলিউশ্যন ল'ব লাগিব আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 243D of the Constitution আৰু 6th schedule paragraph 3 মতে বুলি ক'ব লাগিব 6th schedule paragraph 3 EFG clause EFG এইটো মতে ৰাজি নাইচখৰটো আমাৰ পঞ্চায়ত বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই পঞ্চায়তে ৰাজি নাইচখলৈকে গভৰ্ণমেণ্ট ফাণ্ডটো পঠাব লাগিব বুলি চিঠি লিখিব লাগিব আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে আৰু MLA মিনিষ্টাৰে এছেম্বলিত কৈ দিব লাগিব যে আমাৰ ৰাজি নাইচখ আছে আমাৰ তুলচুম বাইচা আছে এইটো কনষ্টিটিউচনেল বস্তু 6th schedule paragraph 3 EFG পৰাহে এইটো ৰিকগনাইজ হৈছে সেইকাৰণে ৰাজি নাইচখ তুলচুম বাইচা বা দৰবাৰ স্নং খাচীসকলেতো দৰবাৰ স্নংলৈকে টকা পঠিয়াব লাগে বুলি ক'ব লাগে কিন্তু মেঘালয়তো দৰবাৰ স্নংলৈহে টকা পঠায় কাৰণ তেওঁলোকে খাচীসকলে গম পাইছে জানিছে যে আমি আমাৰ নিজৰ পঞ্চায়ত আছে নাম হৈছে দৰবাৰ স্নং এইটো বুলি সেইকাৰণে দৰবাৰ স্নঙে চব ফাণ্ডটো লয় আৰু তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট কামটো কৰে ইয়াত NC হিলছতো একেই কথা ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে ৰাজি নাইচখলৈ টকা পঠাব লাগিব তুলচুম বাইচালৈ পঠাব লাগিব দৰবাৰ স্নংলৈ পঠাব লাগিব শ্বেৰৱান কেম্পলৈ পঠাব লাগিব শ্বেৰৱান কেম্প বুলি মই কৈছোঁ কাৰণ কি কয় উমৰংচ এৰিয়াটো কাৰ্বি মানুহে আছে তেওঁলোকক no nang tu phananga than article 243D di nije phaphala mati rana tumke o sarsi pula pora hoklo bon itumke la article 243D benta itu balong ke panchayat paisa ke nang pale unlo pusima thal hai angka tu beta langsung sarki prong lo sudah nili pandangan thal nili krok jadi kosong nili krok nili ada konstitusional law sih dak situ nang itu artikel 243D lang tha bila kata artikel 243D gitu ke seats shall be reserved for scheduled caste and scheduled tribe in every panchayat. A panchayat तीन असम panchayat तीन लोगता SC ST तुम फान seat reservation people.
ala li pu bangke la so provision along ili deng nun log lo pulo tang te panchayat poisa ka da itu long nang lepo an imian chelar so tamelo panchayat padi servan ke pulong nang po resolution nang po alo tang te laki itu long poisa nang lelo kita ke tu long ke ala li thalam le cho to ke thek tu long ke la ke ala li therang mi lo kan Banapur piak po artikel 243D ke la ke panchayat ke sing pot kali panchayat ke tu tangalong SC ST atau fan reservation people na jipu provision lage ceton ten lo kedi ako lang lipulo o di bulene puali bi busiki pu pusita bi buke there shall be constituted in every state panchayats at the village level ana lang like panchayat le dengdunang pusiki pulu ponte makalima seta constitution long pulo 243 M long pulo 6 schedule long ke panchayat pomne ante langsung poisa pe bang ya solution pilo a solution pilo dak close to long pilo to states of Nagaland Meghalaya Mizoram latung pan special category pilo hada ke panchayat pomne seta the legislature of the state referred in Meghalaya, Nagaland, Mizoram may by law extend this part to that state except in the areas, if any, referred to in clause 1. If the legislative assembly of that state passes a resolution to that effect, lasala tu apa kami thang state assembly di ko pot state assembly along chi perai lo tangte an si panchayat rural development na poisa harong level dorbar snongolong non la tu pele uji ana la tu ke ba problem si solve lo article 280 poisa pelo unji a problem si solve lo bangke Mizoram sor to Meghalaya sor Nagaland sor ba si solve lo kidam tang ni 1993 pelom dila itu long poisa lele 1993 benda bangke poisa long bom lo bala sop a provision pen kilong lo ari itu bhala provision pilo itu provision bangke 243M clause 4 lo clause 4B lo itu bangke itu bhan pilo pu parliament may by law extend the provision of this part to the scheduled areas and the tribal areas referred to in clause 1 ke clause 2 of article 244 tamale 6 scheduled council 6 scheduled area so parliament may by law extend the provision of this part to the 6 scheduled area subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law la seta council of resolution and lecture le council digili lage hala da itu imian cipidun lok panchayat long imian cipidun lok tole council digili lage parliament along law semantik la se 125th constitutional amendment non ili tu parsubo hadak si a provision parliament along non kapepon an hadak pen pass lo an si arong tin poisa ke leji a provision tu ji constitution long provision do ala li pilo papuri kapuri paptang kada puri pakana ji gente rong sopan ke than tap tham pu ke pulo rong sor ke thek bomat pachu be pachu kayale article di jale na chok pu na li matharo ke pulo article di jati lang ni a provision ang li than pakana ni karbialong ben ensil sa provision ke 243M clause 4 subclause B. Lahelo. Ada pulo nang tu lamang so poisa kapilong dun dia phanke article 280 poisa lang tu kapilong dun dia phanke panchayat rural development poisa arong 3 kapile dia phanke parliament pen ainang semar pi petigla. Da se tokel. Lasi Meghalaya long da poisa le Mizoram long tale nong kale
Poisa lang lele, Karbiang long pen and Sizwell na. Rong poisa lele pin ingin so me munitu pa. Kang rin on dake, patin tan rin on, tan pura, rada tu aning papor pa rin on dake. Daga rada tu, laboso poisa chulong vek lang po. Bang long si pangban unji pulo tang te, laso poisa na pele tek vek lang po. Laboso poisa rong papile vek ji pukar prinsi neli ke non puta siye matumo long chipimen a partir de neli. Chipimen mo kumane agreement lo, agreement dat pen ubu pakam klemang ni. Pini asal kam claim lo, asal kam claim dia ubu bukan claim ni. Nola so poisa pe leveng na 125 constitutional amendment article 280 pabido ponsi la so close thing ili pichu na tu 2011 pen kemang. Anengkan a political party ki wang leng CMM ki wang leng ka prosedur non anda ni tu u elang so prosedur. Ano lang solong si nangapatin tanun si rong so la so poisa long le de la son te pu nangapon idun ke kuman agent lo. Si sonia lam doda. Six schedule long leave dijever nangji pu kuman interest. La so interest itu interest geli. Kici itu interest. Ada six schedule aja kong pensi itu apa nak tu aja kong tu pu nang papi suspend itu apa aking pak lang si biwer ke la kaya 6 schedule provision no. Allah sekali la si ASDC le cingkiram sita hempre lam cingking tunte kacing way 6 schedule UPDS tum dam sita kacing way 6 schedule aga preg bak cingway Assam government central government aga preg cingway som trok tum non adyamon Boripik artikel 244 alam cingwai ipu. Tak cingwai gay bangke, dia tu cingwai 6 schedule. Itu apa 6 schedule long ikibi si kai kita itu mah beri kibi ver je kabori. Lasi 6 schedule kumar pansi kinai ji. Itu 6 schedule long du bom nang jipu. Nengkan pokebra hini lo itu apa nang kibi by force nang bi bom. Kumar interest. Kice tu interest. 6 schedule long li pulo dang te kumar pansi ke hang bi. Itu pangali kici itu farmas ke hangti itu marat lah sobang buji vek ni six schedule long li pulo dang te lakya asamis bang parok dum dang te alinga rong lo laktu kakelu sampean itu long tu wer po ili vieleng chong lo itu marum cibi long wer po lai lo bangke sikuman interest lo six schedule long li puke lakya disporoso interest. Kasi manghumay mapini. Tang buji je atu apan bihangju. Setelah si establish po 1969 establish lo. Betai si. Laso je ne ini ningkan pokebra ini sungrap erlo. Ningkan pokebra ini nonta jujela la soron. La soron sulibom lang nonta. Ako no ningkan pokeb hempre garon sulibom lang ma. Itu mitang sila soron kasi parem. Pini ke doubt ki bidra pan. Hempres ke mema article 244 se ke mema section 2 se ke mema pu doubt ki pi. Nekan pokebra ni doubt we rada tu. Hempre ka pan chi song bom. Non doubt lagi pi pen section long pi du wer asam atum aking pagarum na pi du wer ji a politics baro na iklen. Lasi na tu hem political election chip haya pan jar issue non setelah tu ma pan kaita ahoma tu ma king pagarum ji biwer ya politis claim dalo la solam sini ligan ni tu sonia ba rana tum tangka poisa kilo no ja ching thor ja poisa lan verlo la moso poisa article 280 per kilo ja poisa la moso poisa hangri na tu block check labang block ri at least la claim it. My best wishes to all political party. Alang tu election ni siapa aja pan. Jangan politik claim pun. Seta kaya tu pan bang keng pak rum kibiar ji a politik claim ri. Uwe kimi tu nangar jap tu non. Ki claim tang moton tu lo. Dah so moton penak parjap tu non. Six sidul cok ma cok cema. Hempres ini nanya makinang nema 1969-70
resolve lo lagi 1969 dan 1970 tuang bong resolve lo lagi for tunang nonolon ke laso debate wan tura rat fan pamang hunang nelo hala sigi puji angkita tan nikan frog dije dun bang ke mati pudun bang ame amana ni hangaling damrelo rat fan pasu gurelo rat mahang pang tingurelo kita tan nikan pokebra di cisong nak lo hen tu alang li ke mathe Koso selang lima tahun ni yang thalan. Telangana tu pan handbrake bilo. Karbiang long arat kurpak lo. Hem mekailo, office mekailo, dolong mekailo. Firing lo di pulau. Nili mitang masa dak witness lo. Nili ong rahul pan ke rahul sida pan ke abong lo. Bang potrok areng solo. Kes ki foto mong pi. A constituency tin se mune tum jail jang lo chiklo thom jail jang lo kaching ki dama ba kamal lo kathara sango an rang hon chiki da ba alang li ubu mune tum kes don chidalang pompu la sola ma the mune tum haladak apranda elo bu ma the ubu hai Pini lahayari sumar dum, alang li pangarimari sumar dum fan, alang li ubu bede jipu, alang li musung musolo te, kajo pen ubu bede jipu akaran tipu itu. Ba kai si thonglo ri sumar dum ke farman klepo busa kai si thonglo, latum fan otikang bu bede jipu pe akaran tipu itu. Aselang li klepen, non tani li akes na piklan thek. Amri abang ke nili area peda ka pot hadak pen case ke jang atum bistor kuro punon ha komana mahini thom do la sut case ke jang nili mithang ma se chen dun lo nili mithang ma sa case pe julo no case pe julo la puke along apre ke lang dun bang bedel lu alang li de chilang de case jud elo ma jud jelang ma chilang dun de khobor kuri re la se muni se tum phan use and throw kami claim ke chokche kasi chire du nahi pini kama thana ya por chire du na po lasi ra tu mang hunang nelo chong wai elo li 1972 bes ke chong wai lo abatai sidul magai chok article 243 magai chok hala so bang ke parallel itu commitment du elo so te claim Lalu long Tuhan kali. Open ani long leprak kininje do land alienation. La MOU long land alienation pa Asia do hala support pen kusono la apostu make. Hala open prang alam anang magala MOU prang alam si thanlo he. Si MOU phi bangel land right. Mama he land alienation magala MOU long bok lo mati. La si la so phi pena abange kusono. Oni lang than po. La semo pena than lo mati. Itu phan lena ja ko na pi son thong ya lena ja ko son ko an lo ke ma dak 7 schedule item 18 long schedule 7 schedule list 3 ali list 2 item 18 lang tha land bulo ta il tum ja ko lo na yi land that is to say rights in and over land. Long le arlo, long le tha. Anta ili tu right dulang po. Land that is right in or over land. Land tenures. Nigan kre po magi biji. Ma uwe thom tong biji ma. Maningan sisi apan si long le right picho jima. Hala mo soja ko. Land tenures, including the relation of landlord and tenant. And the collection of rents, transfer and alienation of agricultural land, land improvement and agricultural loans, colonization. Nongle power ke lahila. Itu phanang pike allotment, use, setting apart. Aposi ili tungi pas ainanta chokche erlo. Settlement aja kong telu en unederlo. Lasi la item 18 da fansi ne dunga chidan
aningkan kian kan krepo central government state government ka chi debate la soya kon tu no wing na po akhir ke kaciban akhir du ong si alienation of land bangalang pilo la bangke ile tu panang pitulo MOU che tok dar phi la ke SDC to MOU che tok mas ke wan lo which is the important ate land alienation mane amalik pen along le kapachika apa sih land alienation amalik pen a long le kapachika la soja kong state long seduko itu panang pachika kun itu ke long tangan along leta land alienation allo pe itu panang pachika kun sel land alienation po jakong non state along pe itu wan dan itu ring che wan der amat non bang ke state government tu claim ni lu lai lo success ke Allah padalang li ke chok che siksidul ka pipuk bu sing tu la so phang ba supreme court ding je lo lo lai hem pu ke state nang tu ke right away nang tu phang ke pula allotment use setting apa la son thom pe na par ke nang tu ka ke kong ke wi supreme court pe right pe lo right bidar posine le tu che dan lo anekan che dan lo non lo ke mi don chi ni unde ni tu 1986 me klam pini kan ke nekan thom ke ra phop lengal lo sir tela CM sarde kan jela land belong to Parliament autonomous council to get a piece statement non la halake allotment ka do ke tu lo belong to us as far as allotment use setting up a part is concerned land transfer bu detum galilo settlement bu detum galilo alienation bu detum galilo land in above bu detum galilo mubala thalam di article 294 dilian pubi poda article 294 95 article 294 pini ke nang tum la ale report peseta pinangan ke nang tum le information le la le report un e peseta dingulo pod la le report un deti mulai deno seta 294 95 294 pilo kata as from the commencement of this constitution that's the constitution which change pen all property and asset which immediately before the commencement were vested in his majesty mane England rechu kacapahem pu ahom potian long let ke lang pe kanang hormo hortan for the purpose of government of dominion of India and all property and assets which immediately before such commencement were vested in his majesty for the purpose of government of each governor's provinces shall vest respectively in the union and the corresponding state lasi ahem pu binong komarlo ahem pu binong ke constitution chengchia prang ke lake England rechu labang soa jakong kipitikan transfer turi dikang ke council phangani union government pen state government aphan lasi government tu lahai udal das panikara case lo nal tum lo te pulo lasi court 94 95 arona teng pen sini tu pulo long leke belongs to state right belo ba nang li penili chingke level lo ke bang right belo si tum power ke lan ve non lahai power ke wan theji phan si hempre ka hang lo lahai power wan the bulo ta le long le power ta itu berding nang le thei po te 60 dolar ta me pu si nang je ma ko ba interest lo la itu wan interest ba bagi cetu interest lo 60 dolar li du yang ibu la si 60 dolar li pu kan ngi je bang ke la ke nang ki che ai jem la ke kimba khanu chibuji non kici aja lo ke baking pangru li du nang berpo la soal lam ka buji thek the posi nili ang tan wang pe nili ni sena ko pupe sonte bang politik claim long la dang nili jhamela kuru dia kam ma chebe bang long tikene to hangun ni kali election je ko lang kali lo dang nili sipuru re je ka be tan tu lam ni je chok che lo uwe ki bitu buji tu bang ibu makanya any nation
which does not know its history are condemned to repeat it. Nang mistake history long nang chitek long lo. Halan nang chitek dam long lepen nang charli le pulo tang te isive na mistake se nang claim bom po. Ani tum kar bidu we mithang history chilang dam de ko an lo ma ba iphang ke claim tang tum bang sacrifice me claim tang lo pu a honman pi pen o dakpan sili cheng po tunang po pu ke pu de. Nora ba ga cheng tu 62 tong chong ma article 244 e. Halang 1969 pe 1972 ang bong judan lo su debate ke. Hala masuk history cini ne dalam porsi pini ani kira suatu debate dengan ceng dulu. Lasi aku rada tu 1969 pun tunang ni. 2024 masih ceng pun nampu. Non masih ceng pun tunang pun. Itu position non pilo. Di cini know your position today. Long lihat pun tanang authority position, administration pun tanang pun position. Buji jese thanta meren. SIU alam for example. SIU. Staff Inspection Unit. Who finance kene. Dese boleh non lom lamta. Itu seksi dulu SIU sena lah. Are department lah dak hini do jani do council lah. Isia bang council's own department. Lah bang ke SIU kam melu lagi. Dah itu saya SIU lo. Itu mula malik. Dah karbi haji pitai nang kata unlo. Sakurita. Bang hana pipe pinang kata unlo. Langsung se kan klaim lo. Seta government department, PWD, medical kado, non education ta ME school pe na tha. Medical ta dispensary pe na tha. Lagi government department. Bang government tum sia paisa de kipi. I employee tum phanta bang sa dorm hang pi. Itum phan 1979 appointment 4th grade 3rd grade atu appointment pino heto kuge authority yang pilo. Seta itu appointment pi seta adorm hang ke pi ke state government. Lase state government tum chalana ko. SIU 1966 pen SIU ki sing people. Ibhag sakuri ka kamelo. Ami thang aja kong chelang pen si government tum dorm hang ki piun e mi thang chelang pen si appointment of people. Lasi finance department or isia unit biko. SIU isia unit biko. Appointment ki pian ta hadak se argudam po. Ili dorm hapi unlama unelo la sa post akam dolang ma velo. La verify der pian se confirm lo piun po pan se dorm hapi. Appointment pi lingali. Se SIU ke nange bang ami thang safety apa. Council department kali lagi. Council of finance lo ngalam kali lagi. State finance lo. Bang state tu bang silain bang. Council so aneng haling appointment pi ber hatu kupulo dorm hana pi dure po. Aci kalau dia harus dorm hapi nahi. Kasi non ante itu ke entrusted subject lah. Itu subject kali lah. Cuma tharang nei la al department ke itu bore dulo po itu saya puru pu mathang nei. Lah ke transfer so. Inherent subject eta chage inherent subject ko son. Inherent subject ke som kebe. Inherent subject ke som kebe. Dili na lang po inherent subject. Na tu inherent subject lang itu medi. Siksa dulu inherent subject. Inherent subject. Inherent subject ke la son kebe. A to G. Land of attack, allotment, occupation or use. Lala. B. Management of forest. D. Forest management. C. Use of canal and water course. Dong hai, langkhar hai, langkhar ki hud, power. Agriculture upon langkhar ki hud power. D. Regulation of practice of jhum. Read ke chuti kian niyam ka selang. Ningkan kuanan si tiki long ma ilong long. Kusong sila bang so bang change ma. Laso read ki klema power. Lapen ke village and town committee ki seng power. Lapen ke bang ke any other matter village and town committee pen related ku pipi ma hormu including town police, village police.
G. Appointment and succession of chiefs and headmen. Kangbura Kebak Ajakong. Kangbura Kebak Ajakong. Mojadar Kebak Ajakong. Habib Pinpu Kebak Niyom Kasalan. Chief and headman. H. Inheritance of property. Kia dat komase kacirai po. Aputilot protante kolob koson si maswa kompotia bangke komalo kacirai long po. Lason Niyom Kasalan. I. Marriage and divorce. Pisu kaci pangri pen kacikak Niyom Kasalan. L. J ke social custom. Itu amitang aron pen aron apan kapere. Jutang juga kapere. Lana itu umpamanya. Like inheritance lo. Inherent lagi. Akin no. Allah bang sejai kathare kena ini. Akin ang bol MOU lo, MOS lo, hajit tong lo. Transfer subject ba sulang mati sang ke. Nong itu council lo ke inheritance. Kurang tanpo. Lang tanpo. Transfer. Nile tu si politis claim lo. Nile tu si cingki tu mati. Nile ke 11 years government mengi cingki mang lo. Nile cini lo. Haki cing ben tan 1987 pen government ke cingki ki cing pen ke nile si hadak dulu belum. Ang mau nikah ini kamu nile bang belan colo. Ani liang tanpo. Unelo porque ne tu politis claim pilo. La soja kong phan pe barra non itu phanang epi di bahaka department anta imina inherent subject asal pinchong na si transfer subject masalah na puse nilitum hala MOU ke cetok hurun ke 3A para 3A pinchong lo la 3 lo mesti para 3A inherent lo para 3A lo inherent la 1990